Idi kalman laeng. Programa ng kapakangigan kada kitang tutuma pakasalitaan tibiyag kinayat. Akas lang napasamak laeng idi kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno dahi ta mga aldaw kat saan nga balil nga idi laeng kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat kan mga ipatulod kada kiti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat. Ada yung tupulos malipatan. Anapasamak idi kalman laeng. Kaya patulod jo, iti dahito yung programa, kat maibasa, da kita apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwaken pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Tayo rogyan, tagibasa, iti surat, ti pakasalitaan, ni pagayam tayo nga Elsa nga Napoluan, love letter. Sagudain nga ti surat, ti pakasalitaan ni Elsa, idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi, tagbasbasak pa laeng iti college. Ditoy manong nemi nga namamok ken nagbalin nga close friend ko niya Jujo. Agbasbasa metla akas kanyak manong. Tubuak sa Diyos Sanchez Mira Cagayan, imayak iti nagbasa dito lawag manong nemi, babayan iti panangikalikagom, tatang kininanang iti panagbasag. Ganiti may sa kundaway manunemi nga awisan nakman ni Jujo nga mapangga magmerienda tabakan vacant period mi. Abayag idin nga awisan nak ngam italangin mannog ko ta. Ket kastawan ni tragsak ni Jujo. Wow! Wow, Elsa. Ibilang ko nga naisang sangan kanyak dito yung aldaw. Kapay met, Jujo. Siyempre, agpadpalot ta nga vacant period ta. Ket makalanglang ka itang agbiniyan ta. No, tsak mariro kita namin adun nga inawis ka. Ngayon tala nga pinatganak. Ito lang amin nga mabisinak eh. Ha? Ito lang amin nga mabisinak. Naladawak kami nga nakariing. Ket jakon nakaluto. Ta amumat na niti panagkasera. Ngayon amumat na niti pagkaseraak. Lutuan na kanin na. Inta ka rin, iti kantin. Kaya makadanon kami ni iti kantin, manunemi, sinalutsod na noan niya ti kayat ko. Pansit kanyak, Jojo. Okay. Agtuga ko nga rin na, tasaklatan di mapanag-order. Ket order ti special nga para kada nga dua. Para iti special nga aldaw. Kinapudno naman nung nami ket idi pa lang damo ket addan nalimod panagayat ko ken ni Jujo. Ngem gamot agbasbasak pa laeng. Dadari ka po na no ape nga liklikli ka kisuna. Taada karik manong nami kadagiti parents ko nga sa anak pa ila makidubnubyo. Tapno saan nga masayang ti bannog da amang magpabasa kaniya. Ngem talaga nga nalab at first sight tak idin ken ni Jujo. Isot ingkarik manong nemi nga lalaki ti biyak ko, the one and only. Kadakkel man ti pamatik manong nemi nga agayat ni Jujo kaniya. Wow! Naimas kinunana. Naimas ka talaga, nangrunag it heartily given. Kinunak. Naimas ka talaga, taluto da ditoy, kantin. Ket naimas manin kabuta, kasango kang agmerienda, Elsa. Agyaman nag-Jojo, manipo dita ha, Elsa? Basta bakante ta, umetag biniyanda. Nusi ka laki kanahin tagbayan. Insaklat ta. Bak nang kayo? Samet, adalabasit negosyo nga as-asikasuan da papakin ni mama. Akas tandumit ti kayat ko, intun makapagturpo sa kiti accountancy. No, diyak mga makamagtrabaho iti bangko, ag negosyo aktumet. Kat si ka, Elsa, anamat tarapahap mo? Arapahap ko, makapagtrabaho ko ito munisipyo mi Diyos Sanchez mi na Cagayan, Jojo. Diyak to kaya ti pumanaw iti lugar mi. Kaya ko tagserbi ka na kita kalugaran. Ado siguro ti kanyo-ganyo niya. Taga Sanchez ka kahit. Kanyugan?
At dala lima nga poon nga yugmit, nilikod ti balay mi, lima la poon. Kanadamad dua poon ti kahel. Kataltalo na la, magkitaltalo ng tatang ko. Ken pasaray mapanagkalap. Ket ninanang, agang angkat ikan nga mapan na ilako. Gusto gaya, Melsa. Opat kami nga kakabsat, siyak tinauna. Iso nga, narigat ti panagbiyak mi. Ada boyfriend mo? Oo, pay. Ken, nandiyak pa bang panunutin deta, Jojo? Graduarak pay. Ngayon madagararan kayo nga sa J. Lucario. Anta. Ket si ka, Jojo. Manong meten, tinubiam. Ano. May santo pa'y laing. Ken agmay may santo laing. Asin, no? Sika. Ha? Kasano ko mga siyak? Sa anak may karikata kayo, Jojo. Ken, hamong pedeta iti panunot ko. Dayjay manong name tinanrugyan nga daddan nga nasingat titunggal may sa kada kami kini Jojo. Kurang na layangan nga ibaga na ti I love you kanya. Kurang na layangan nga ibagakmat iti I love you too. Tapno mako na nga dan nagkinaawatan ni kiti puso ni. Ngayon saan nga napasamak manong? Aging ga iti may sangal daw. Jojo? Itulog nakmanin iti kaserak? Siyempre, mabaling ka di nga maliwayak na mangitulog keng ka, Elsa. Narigatan, amangan mo itarayda ka. Sige, umuna nga ron nga, inta terminal ti para kagayan, Jojo ta, inakalayan si pawit na tatang. Aglugan ka ron din. Ana? Agkalugan na ka ron din. Saanin? Asa dagmatlaeng? Nga maguri ka. Jojo, iti palabigat ng madlaw ko nga naliday ka. Ada ka ti problema? Awan tayo nyaman na rito, Elsa. Dinak pa kadanagan. Mabaling ka dimat ng tsak madanagan. No adda problema, no adda parikot ko, ibaga ken ka, katultulungan nak. Iso nga no adda mat problema, ibagam kanya. No adda mat barbarang adda mat may tulong ko ken ka. Kasta di kita gayam, saan ka di? Pampanunutag namin. Ano malpastun di klase. Saan kanto na makitkita pa'y, Elsa? Kitagsubli tuman hindi tulawag. Nga para iti maudi nga tawan ko niti kolegyo. Nagbakasyon ak, managsubli at dapat may isang tawan. At kita tantungan na yun, Jojo. Isong ka kumangasang ka kumangagliday akasta. O hilas doon tatimag na. Tap na makadanon tan. Kita aguro-ore kang kakalog na yung. Nya? Nyo kakalog. Inyo na unay ko kinitatang nga mangipaw iti kalog tapno maramanam tibo nga tinyog mi sa jay lugar mi. Hindi may tulod na kon manong nemi iti kaserak. Kas di nga nalidahi manong name ni Jojo api nga tayo. Elsa? Ay, dito hindi di binulod ko nga notebook mo. Sublikon. Thank you, ha? Sige, Jojo. Ikabil ko latan dito yung nagtibag ko. Oh, anya nga Jojo? Intun opening? Ag kita tanduanin? Sabi ko ma, Elsa. Uy, apay nga sabi ko makunam. Saan ka sigurado? Apay met. Di kanto pulos malipatan, Elsa. Agnanayon kanto, nga iti panunot. Agnanayon kanto, nga adda iti panunot, ken ti pusok. Di kanto malipatan. Jak namnamaen manon naming nga dayjay tinaudi a panagkita ken panagsarita mi ken ni Jojo kadaydi nga panawen. Adain ligpit na nga love letter iti insubli na nga notebook ko nga nangilanadan na iti linaon ti puso na.
Di na siguro may baga iti personal iso nga insurat na. Ngagpadpada kami ti marik na manong nemi. Nga agay ayat kami ngagpadpada iti tunggal maysa. Pinadas ko idi nga sinapul ni Jojo manong nemi. Kabuta kayat ko nga makita, makasalita. Kahit ko mangig keng kuha na ti I love you, tapno may magakmit keng kuha na ti I love you too. Ngem napayak. Saanen nga nagbasa pahay iti pagbasbasaan mi manong. Nagsalsalud-sudak ngem awan ti makibaga no sa dinut ayan ni Jojo. Aging nga nakapagturpusak kat nakastrekak nga dagos iti munisipyo mi nga nagtrabaho. Kat kastoy manon nimi di kiti simmarno nga napasama. Ay, Elsa, balasan ka. Tatang. Ada ni Sir Marvin, tinubyom. Di mo kani napuutan nga dimteng? Nangig ko jay ungor ti kotsena tatang. Nga mapaymat nga bagayo nga nubyok. Tadi mo kani pala inaklon ni Sir Marvin, anak. Tatang. Kanya pala ti sa pulab keng kuana. Ni Sir Marvin, ti kang runaan nga nang tulong keng ka nga nakastrek nga nagtrabaho ti munisipyo. Ken, nasingbat. Uwentang, awanin ti sa pulag keng kuana. Nulapsak tagsaw, ket perfect. Angim sa mga ayaten, kasta. Masursurot no nga tamat nga ayaten, tatang. No, saan nga ni Marvin? Sino nga rod? Sino? At nakadimot lang nobyom idi, agpaspasa ka sa jalawad. Awan pati nagbaling nga nobyok, tatang. Kita, ingam adan manikriknam nga ayat, kasta. Adan nakarikna amon iti ayat, kasta. Sige tang, inakngaro din ayan ni Marvin. Pwede mo sugbatan sa lunsod ko. Awan pa'y nobyom idi, ngam adan nakariknam ti ayat, kunak. Tang, agururay ni Sir Marvin. Kaya matiktikan unay ng agururay. Anak, aklunam nga minan. Ni Sir Marvin, kada kayo tag-asawa. Pacheck na saan kayo to, saan ka to ang babawi, anak. Naragsak kayo to lakid di. Naragsak kan to, iti na ni Marvin. Manong nemi, urayek lang amin, nga damaawat ko nga surat, manipod kini Jojo. Amo namat manong, ti address ko, dito Sanchez Mira, Cagayan. At dati kitigod daw manong nemi, nga kaslapas pasungadak isuna. Nga umay nakpasya rin. Naggraduar man ni Suna, anang atatrabaho na. Nagnegosyo nga da. Jojo, ulit-ulit no ka nga basahin manong nemi dya love letter na. Nga pakabasaak, hindi pa nang ibagbaga na tirik na nang iba't pateg na. Ngam apay, di matlag pakitan. Nga dahil tatiga po na manong nemi no apay nga saan ko maaklon ni Marvin, agsipod tani palang Jojo, tipat pateg ko. Haging ga manong nemi ngayong kadeng kon. Nga aklo na kundi panagayan ni Marvin. Makamutan. Masusurok to nga tamat nga pateg ni Marvin. Naku naktinakim ko man. Oh, agyawan ng Elsa. Kanibilang ko nga na ito nga aldaw, ti kararagsakan nga aldaw nga para kanyak. Kat tulagan tan nga dagos ti kasarta. Allah. Kakaklon ka lang. Kakaklod ko lang ti ayat mo. Kasar nga dagosan. Adun ti ornong ko, Elsa. Ngayon maubingak pa'y Marvin. Ken kasapulandak pa'y nagkikakapsat ko. Awan ti problema ka nagkikakapsat mo. Duwatan to, di bang tulong ka nakuha na ti panagbasa da. Ngayon sanak pa'y nakasagana, Marvin. Okay. Maawatan ka, Elsa. Kitulitek. Agyaman naktenaklon na kon. Ad-adaman intahan. Ti kaget ko ngagtrabaho, ta sikat inspirasyon ko. Kita manayunak pa'y turnong ko. Agyaman akmat kang Marvin ka nakitiya, naitultulong mo kanyak.
ken kada kami ti pamilya. Ket maragsakan akmen. Mabaling ka di nga rodon nga kwa. Nga niya. Mabaling ka di nga rodon. Tiyan niya. Nga rakopek ka. Ken may I kiss your lips? No arakop okay lang. Ngem no kiss iti pingping. Oh, Elsa. I love you so much. I love you too, Marvin. I love you too, Marvin. Kinunak manong nemi ngem kaslasaan nga nagtawd iti kaungat. Gabuta, adda pa lang ni Jojo iti kaungat man. Lumanin isingasing manong nemi ni Marvin iti panagasawa mi. Pati datatang kininanang manong nemi kat isuda pa iti mga alukoy kanya. Anak, kinasaritak manen. Kinasaritanak manen ni Marvin kunak kuma. Maganata na yan, diyan nubyong, nagkasar kayo. Imbagakbat king kuha na hindi pa ilaing tatang, nga ubingak pa'y. Tama nun to, taon mo, into ni kahit mo tingagkasar kayo. Agduantun nga tawon, sipod di inakulon mo ni Marvin, saan ka di? Gagangin nga maganata na ta, nabayag kayo matay. Tatang, Isus apo ya. Agpudno ka man ngamin kanyak, kada kami Elsa. Ada ka di orayam. Orayet? Awan tatang, sino kuma? Ay nga ro ti problema am. Saan ba't nga ro nga da kami kininanang mo? Ta ore idi pa ilaing kita umanugot kami nga kasar kayon basta ni Marvin ti laki di Marvin laki ti mga sawakin ka. Njak pa ngamin sigurado to'y pusok nga para king kwa na tatang. Anya? Kayat mo nga sa word, inaklon mo idi ni Marvin nga di mo eten. Di mo kidikit masursurok to nga eten tatang. Apeng nga ron kay naklon mo. Kisusapo ya. Anang tulangin ti kunaen kin marik na jay tao. Lumamon na nga di mo kaya pudno nga eten. Nagloko ka. Iti may isa nga malem, manong nemi nga irawar ko dito opisina, dito munisipyo mi, nagpasentro ak manong nemi ta danasken nga naggatangin. At dakbadla dito yan. So nga siyak manlaing iti gumatang iti bombilya, nga sukat na kiti napundi nga bombilya sa Jabalay. Nakunak tinakim kumanong. Nabanag iti may sa pagkatangan, kadikiti nasken nga magatang dito yung kapumbilya, idi adda umasideg manong naming ngaglako. Yes, ma'am? Sika. Elsa? Jojo? Sika gani ngagpeso, Jojo? Elsa? Jojo? Jak ammo nurumbeng nga maragsakan karidi agundaway manong nemi. Wen, tinabayag kon nga sapsapulen ken orayan nga ni Jojo. Ket nakita kon. Nasurok gaya men nga makatawen nga da pwesto iti negosyo da dito'y San Jasmira. Jak libaken, agas taon iti rag uti pusok manong nemi nga nakakita ken ni Jojo. Wen, nagrag uti pusok. Nakita ko manong, jagli pa kanda ita. Ngem idi ta iyam amunak kanyak. Ngem idi ta iyam amunak, na maawon di kayo na katenta. Ngem idi iyam amunak kanyak ti asawa na, dagos met nga nakarik na iti saem, at dagaya man asawa na. Oh my God. Honey, ni Elsa, malagip mo? Ti masansan ngis istoryak no kukeng ka nga taga dito San Jasmira. Elsa, ni Amy, ti asawa. Oh, nice meeting you, Elsa.
Ah, me too, Emmy. Mabiglaing ha. Siya akong timakan na mangisagan ti pagsasangwan tayo. Busy di kito ubing. Ato ti aggatang. Kinuna manunemi ni Jojo ket imadayo kada kami. Nabayag kayon dito eh. Dinamag ko. Ket surukan nga tumawen. Naganar No kasto yung oras, kaya kasto yung aldaw, talagang naganar. Tipos tumi. Mama manuno, umay kami dito eh. Adadamit lang sa jalawag. Uyuyungak nga rod ni Jojo. Ana? Uyuyungak no ka ni Jojo, so sutelek. Nga no, awisan nak dito Sanchez, kaya ibagakmat nga, kaya nakalanga makita. Kaya dita, nagkita kayon. Namamo ka maten, Elsa. Kunam sa ita nga, kunan sa ita ni Jojo nga, kanayon nak ni sistoryain ka. Uwain, di na ka malipatan. First love na ka nga rod. Ha? Ket kunada nga first love, first love mo met, so na? Ay, tasang ka di? Nasigan kam la idi, nga gayem. Ngem ka di na uding panagsarita mi, at daindigpit na nga love letter iti notebook ko. Kaya't mong sawin? Saan ka nga nagkarelasyon? Saan ka nga nakainayat? No. Inayat mo met idi. Ano nablabas pa yung gayem? Siguro. Ano ba yung nagtatrabaho dito munisipyo? Mani po dito naggraduara. At ang anak mo? Awang pa asawa. Kadi. Ang inururay mo siguro ni Jojo niya. Pasensya kan doon na hindi kita dinamog ko keng ka, Elsa. Asaan ko mga rumbeng na damagi keng ka. Sorry. Nagsasango kam nga rod nga nagmerienda manong Nemi. Aging ka nga nag-excuse ni Amy. Excuse me, honey. Elsa, at alam mo pang kula. Ala, imbit, ang mga numalipatak tumanin. Ito rin yung nagmerienda, ha? Saan madayo? Aging ka manong Nemi kinunak. Natungpal mo di masansan idi nga ibagbagam nga arapap mo. Tiyang negosyo, saan ka ni? Wan. Ag-negosyo ang bisag ag-opisina. At dapat po mi sa vegan. Kinore si ka. Dagos kabat nga nakastrike iti nagtrabaho ti munisipyo. Gabat isot ibagang idi nga pagtrabaho di ba? Ngayon, apit nga, saan ka nga dagos nga nag-iasawa? Ubingak pa eh. Ngayon siguro kita, dahito nga tawin. Makikasarak ton. Aguno ni kayo ito, ha? Kano, agbalay kayo to. Aguni kayo laing kanyak. Amang tidakil nga diskwento. No dito'y hardware mi, di pagkatangan nyo. Alawan lang. Apay kami nga bigla nga, nagpukaw ka, Jojo. Kung nalagip mo, di salsalut-sudin mo ang problema. Dahil o ting pa nagkita kami nagsarita ta. Wine. Amok idin nga ibaundak sa Manila na sadyang ituloy kong nagbasa. Pambarak asikasuan din negosyo mi sadyay. Sorry, Elsa. Okay lang. Inakon. Pakibagam tulatan kini Amy. Kahit padaanan nyo at wedding invitation nga ipatulog binto ka na kayo, Jojo. Iti dahil ito nga tawin. Agkasar kam tumaten kini Marvin. Emi di makantahan nun akong dito'y balay manong Nemi. Dahil love letter nga inligpit na itinutbuk kumanong na pangkuinala. Kahit kumanin nga basahin iti maudi ng guntaway. Sakon to pigis-pigisin uno po oran. Nagsakit, Jojo. Nangruna no basahik na ito nga love letter. Ngayon ligpit mo iti notebook. Kada hindi nga naudi nga panagsarita ta. Inagbasbasa ta pa ilaik.
No idi kat maragragsakan nak, no ulit-ulit ak nga basahin dito nga love letter. Maragsakan nak idi, no ulit-ulit ak nga basahin. Ngimita nakita ka, ita nakita tamanen nga adan asawam. Nubasayk ita tilinaon da ito nga surat. Kadag panaas iti orel at puso. Inayat ka, Jojo. Imbilang ka ngagpaiso nga sikat ti first love ko. Sinapsapol ka. Inurure ka tinaunday nga panawen. Inayat ka tinaunday nga tiyempo. Ngimita nakita ka manin. Saan gayam nga nasken nga orayan ka? Saan gayam nga nasken nga ayaten ka? Kinitan asung batak tininhaon da ito nga love letter. I love you too, Jojo. And goodbye. Saan ko nga kinilkel, saan ko ngayon po ormanong. Ngem, gabuta asideg ti karayan, dito ayan mi manong. Hinan sak pinagnanganapan ni di karayan, sa ko inyanod day nga love letter. Ket kastaonay manong name itiragsak ken lagto ni Marvin, idibagak mo manugotakon nga kasar kami. Yes! 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 Uy! Alala! Matake ka, Marvin. Anya kan sa? Diyak ibalubos nga maatake ak, hani. Itapay nga matake ak, idin totoo manukot kan nga kasarta. Inton ka ano nga rod. Pagtulagan ta nga bag. Kaya iti una, iti umay nga bulan. Ken pairukik mitahin nga patakder ti balay ta. Sige. Ken sala nga balay, tinasken nga mabukilitan. Hindi ako mapay nga rod. Di pa agbalin nga anak ta. Kasar muna. Oh, Elsa gyamanak. Mapasamak layangin kat. Mapasamak medlayangin. Kadi-kadikan ka. Sangad to magbabawi. Ragsak to nga agnanayon ti ipay ko ken ka. Kada kayo. Kada kita agbalin nga anak ta. Naibawing kumitla nga dagos to'y ayat ko kani Marvin manong nemi. Kat naragsak kami. Ang akadwa mi ti umuna nga anak mi nga ni Junior. Nagbalin nga nasingit ti pamilya ken ti pamilya ni Jojo. Ta inanak da ti bunyag ni Junior. Ket di love letter ni Jojo manong nemi kas nakunak. Malagip ko numapanag sa Jakarayan. Sa tinuy tangata nagtungpalan nan. At nga ta nakaalaw, karedi nga love letter. Sa bagay, awan tinikabil sa diyanganagan. Saan nga dinakamat ni Jojo tinagang ko, saan mat ngimpan ni Jojo diyanagan na. Siguro, awanin, siguro, narunaw. Dito nga rin, ti pagkasarita, manong, kadagyaman nagtiunay, ti anos mo nga nagibasa, simple nga love story, ito na yung motivang, makon ko na nga first love. At talaga nga sang ko malipatan. Gabuta, kita kami matandaduma, tadangarod pwestot negosyo da, dito'y Sanchez Mira kagayan. Sabi ko man na kay Batiak, iti adal liliwakin pagsarmingan ti biyag, kada kadipada ka nagbuya ka nagdengeg, kablawak man ni Presi Olep, pakang kanayon nagdengeg kaniyak manong. To'y nga ro dagyaman nga pagaya mo, Elsa, iti Sanchez Mira kagayan. Thank you, King Elsa. Tingga pa nagsurat. Thank you, matkalagi na nagbuya. Thank you. Salamat. Padaanan nyo, sumarsaron, TKIK problem of the day, nikasin nyo ngayong.